Ataki mimma maudio trangate mang faude bamma anadede minede mana nomite kisibaka ye maudio tau faude ba anadede minede anomite no bakaye joma maudio trangate mang fau tampo anadede minede mana nomite kisibaka ye maudio tau faude ba anadede minede anomite no bakaye alanga empresse pali bade kabichanga de basia anadede minede mana nomite no bakaye maudio tau faude ba anadede minede anomite no bakaye kawanju kutakaye fujale kema mkoko chen made ko chaseke digai lodu again kedele mano usamyo do no begi de tangate mapume kisimi tramontina kemi no kimi ajiko masano twange no fingi aliba kudaka watako ajiko chabo kia podo wedano tampu watapashanga solang kele iki alibina kanyeye madame osenjajiko gogase mekatoke ape anti libidi jago tabuda timia wani moye mimma maudio papa bombe fight ambanda anadebe udede mana no itendo bakoye maudio tau faude ba anadebe udede ano itendo bakaye mimma maudio trangate mang pau tampo anadebe medede ashano mitenkisi bakaye maudio tau faude ba anadebe udede ano itendo bakaye mama ya yo mama masira sende bijo die galato alubusama mimma maudio trangate bang pautampo anade de wide de mana no wite kiswako ye maudio tau paude ba anade de wide de ano wite no akaye kishenga wole trangate bang daute dai kongra so isido do kenga wole kishenga wole trangate bang daute dai kongra so isido do ada wini beta kim taka fe anti libya le batay luku fade libya le ba fe anti libide shenda wolen tangate bang daute dai kongra so isido do kenga amrede shenda wolen tangate bang daute dai kongra so isido do kenga amrede kapenda mai du kishen kapenda se wanda iten uchai jalu swakio kode misabi pano dwange kapenda pandi sida kishen kapenda dolenda iten uchai jalu swakio kode misabi pano dwange bika komoto na la pesi kutena mongo kutwa baka isabio me kilometer bala so se jalanga aswala to alukulo sama alado jamakani manalo na lo sani dide kote kadati kona tupati aboto dinyo tai jalu sunne de kai fele libi atiki dinyo poche sido ne de kai kende bumbu wedano begi atiki machiki chiki lesi pasale jalu sule be chapo ngina puketi dada wini dada kaba dasa iwe bifaliba kata kwa bilongo kerpa pataki yoko shenga wole transamanga ote usai kongia so isido doke amrede shenga wole transamanga ote usai kongia so isido doke amrede shenga wole transamanga ote usai kongia so isido doke amrede wobegi komo toka mboli wobegi kapitenda wengi wobegi kapitenda kati wobegi kapitenda legili amukisi jalusu cha kompo jadi tabigi weda obegi bakae batu ni paliba aboto den kai fami den keda chumu chai jalusu kongin le jabutu pasi umbegi samalobi megatanga umakandi eda uchaye kongin dape daga swanomita kikrepa pataki nyoko shenga wole transamanga ote uchaye kongin aso isido doke amde mateko wo ko na apude ya shapota umabyo sobuto ngaduke mateko wo ko na apude ya shapota umabyo sobuto ngaduke bimulibya ga umapoti na usudaga wa muki wa talibija libanga yeda ge ke ywa twengi mateko wo potranga semang wa yeno some mapota umabyo sobuto ngaduke mateko wo ko na apude ya shapota umabyo sobuto ngaduke tawateka uma como tanyuka adibe
anahisa na konyanya liba ala pesha pata adema teke wa wo kwa kunu faliba ya yeno some mapoja umapyo so kutonga duge ye teke wa wo ko era fe pesha pata umapyo so kutonga duge ko feba ala mistike boko kimpiki de fiki wichala wo de ja benyo boko ye Oni fudega sama fumi Noiti meufika fugote ke futa sama Besabi fudega sama fumi Noiti meufika fugote ke futa sama Turn my life upside down and it felt that I lost my mind. You turn my life upside down. You're just to leave me behind. I don't hold grudges. Oni fudega sama fumi Noiti meufika fugote ke futa sama Besabi fudega sama fumi Noiti meufika fugote ke futa sama Mida che bibi den obia Libyanga lobyanga koni Taigi den piki wampe wiko moto Meke de sabi de story
na koja libyanga sama diwani you know mugo sukusani fuko poti kunu ainya fami You turn my life upside down and found that I lost my mind. You turn my life upside down, oh, just to leave me high at a heart like Only for the gansa ama fumi noiti miofika fuko teke futa sama Besabe for the gansa ama fumi noiti miofika fuko teke futa sama Kengi fulibiano keliki Walu fulwanga wimetaki Taigi dempiki wampe wikomoto Meke de sabi de stowe Tangi fubung na koja Libyanga sama diwani You know mugo sukusani Fuko poti kunu ainya fami You turn my life upside down and found that I lost my mind. You turn my life upside down, oh, just to leave me high at a heart like this. You turn my life upside down and found that I lost my mind. You turn my life upside down, oh, just to leave me high at a heart like this. Bonsoir. 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 Goedenavond, mensen. Faigongawi atapu alikimang angalukumang avua. Wilutu meja ekefau sabia. En fujugwe mofawe efuyemi na wepotuandoi. Efushiwibu na wepotuandoi nataraki fu alasambungiwi Naomi welcome. Martha Apai welcome. Shakila welcome. Oceana welcome. Faigongawi mi optaki alasama wemeken so. Monya tidem de tidena mode seibi de fudi mufu bakayali tuencha tudusu ise sabika ba afya be sabiete fia be janga denkete fi be fege tetaki ayali kengi akengi na dimu kaba kengi na tudusu anga 20 atuide anali kima anga lukumanga fo wilutu meja unai holen tumishilanga fo shugwe mo fawe ke fa ugwenchi no ise sabika bataki na wemeke actuality chutaki actuality na wetaki about the news de utaki de news we go sabi sa I go if when I go ay yakonde welwa go sabi sans e passa no ya so alikimang angalu komang fo wilutu meja datoraki na we meja isi sabi kaba na we dia so makani angawi Peter Fay wanga yi antino vago bonsoir Manuela welcome na we taki angawi makana tide se sabi kaba ke fa we tayu kaba tide na saving day fu di mu fu bakali tudu songa 20 na ujanga wa fude bala fu yali kai masa Stephen Pinas ma vojugwe mo fawe na wetagi taki de news sawe go teke gi tide na wetagi taki vojugwe mo fawe na wetagi taki alikima angal lukuma fu wilutu media awoyo fu OK un peu plus de volume au petit volume gi A4 kaleli fago fausa de fu ko makandi eto wale shaliki mangali kumanfu ulitu meja na ube itagi taki sefe shikaba taki awoyo fu das da patu kone nataki au poka bali kimangali kumanfu ulitu meja eke fa ube itagi awoyo apatu kone au po ayopo ala didoko ala tudoko ayopo shari ala tudoko ayopo anga sata ayopo a wiki di pase aso awopo fibe luku ulitu meja na istaki ube gomeke awopo ne ma awoyo opo no na we mo fa we nga de news wali kimanga lukuma fu ulitu meja so de fegete ti de wanga wan aini wini to taki wanga wan sama di representer bushkone sama bushkone fo luku ma representer ala il faut luku fu sana kone tu da to taki feipe masa rani Brunswick tapu wan gambi gi yali tapu shigishtenchi awayali da ici ça de sana botak féliciter na se fu ya da wetaki bala joyeux anniversaire happy birthday gi a feipe fu Brunswick basa rani Brunswick di tapu e gambi gi yali
Na we mo fa we so le fege te se saf kwa taki ya inia se fo music da taki ya psycho anga bala de kai wila da taki pu wa pokugi de kai atit u mishatit ma apoku de na YouTube figo luku alikiman anga luku manfu wilutu major. Na we mo fu anga de actuality sana actuality du cha kongi mo ti de alikiman anga luku manfu wilutu major. We taki taki asefu da fa je kone se sabi kwa taki ou fene alis fu de mang di ogo na popo kanada taki alis fu de toile vraiment ou fene kaba ma jitaki sanitanga fudu en wapeki mistake kwaini asani pe u nono yaso wa masoiwe ma we gwe mo fa weti na wai holen tu mishilanga mo bika sanitanga fudu na we pasa usef jitaki tide na mi wande yaso sorry na mi wande yaso njanga wanta bala fu ya de kai bala pinas Stephen na o meke ataki anga wifu ye un bon live ini wilutu major bala y bali de samaudi foshi pe shimi bali ala yi fanshi konde wan shuchodi te do pal la chainya liba ini ala den sama ainya liba ingi bush konde sama we bali odi te do na ala sama de sama fumi bambusu malia konde pishanda ou teke au big up apatu kai Bastien ala den campu ala den côté we bali ou anshuti na afu tide ushidoya so fu kengi pakise angawi abush konde foluku fu o taki baka we titapu diweke bush konde sama fika baka pikinso ma gadu yepi we kwanga feshi and ofika utugi bala flexino. Okay, if I were to bara te you samaning usifi kaba mano no na ninya kai guma wani sabi samani and satchan ko yaso ti de dora ki yotagiwi samana you sama ibala Stephen because she wish you makadeti de yi ko nya uzo fu wiluto abeja na isa mo tagiwi samana you no yaso. Well, mina bala Stephen Pinas media ini daso la want to think about and fu sama sabi mi and ude wan fu de mandi meke politique ini so la dai lontu majulu kwa sani go ulu kwa sani konda weshtaki wani fu chai wan piki kengi kwa nya sam pikin so aini model fu a politiki wani meke de bush konde samadi e wakai meke a politiki konsabi aleti fu wi ke libi sama ini so la ini bika yeshtaki aitanga gi ufutu aini da sola anga asandi de taki pampila sani gwena sefu sana en na sefu da sola en dati meke mi janga we atide fu kengi pakisei en ya kora ki to taki about population efegete wa fu de bala fum tapuanga yaliti de bala etimo more welcome da like godol boy etimo welcome gai gambi gi yali da taki we gi big applause ini wilo to major di tapen ganya li fu de bala fu na etimo take special big up wilo to major send awa pegi na we go for to take about pampira da taki ma fu shuta ki am mapira da taki you know usanya wa politique man fu so la wan chuchodi anga la demba kama fing a député ala den élu bali audité do na ala den commune ala de meranga la hitim so fu konta pa a point fu saba la aksi mi na wansama di meke politiko an tude ya ini da so lankonde en dim lu kwa sani go komi shitaki asanye tanga futu en ibiabi wamang be dia so la ya so de be kai monsieur Baton en mi be lobby fama be de active aini ala sani e sukufu ye piwe ke bush konde piki en baka diamande kon lash libi komoto aini dala Guyana aini go tapu ini da ishtaki bon parle sani fui et que bush konde piki kandete wansani be kwinshu ou be gwastati meke la grève oui chifa sama be ipi ma amambe poti wansani komplastaki lanti fu konde be shi fa sani be tangiwi en so miteki ay masfie en mitaki mi opo fu begin fu yepi aini apishidi de kai pampila sani gi bush konde piki mi anawata sama moike awandi den sabia so landi de kai Stephen Pinas mi opo association ya so fu yepi d'étranger ni la Guyane ya so de ce nafu yepi sama ou de mi fu mtaki anya to anya politique sani mi awani go dipi animo inside me kemitaki mi wango anya politique sani mo ondati de fu de yeshtaki wi ke bush konde pikin ibi wan surtout nashi sama di mouton wan président kai kon wishi surtout élu aini la Guyane
wisi so utume wansama mutwanya konde na ude bush konde piki na we poti ya makti and de fu de yeshtaki sanyeta giwi and so mi teke a decision taki mi oyopo fu kambigie pi na pete mi poido ya opo ise kasani aini akonde ya so ma ye meke muiti na pete yi poi bika foshi mi kon na peshi ada mi komiti fu association ya no ya ana kom konfudu alasani mam konaki apecha monda fu mi odo da wanta manteke ko daki no aso itaki opo association fina fu fu ye pisa ma fu fene pampila ko daki te taki pampila so tu se sana pampila di ye pisa ma fu fene so eke number 1 mim taigi dati king mi ai meke pampila gisama bika dio taki meke pampila gisama dam de taki o kwa las perfection ofi o kwa tribunal ofi o kwa la mairie pd meke passeport ma min nai meke pampila gisama de stide mi taki king meke la sama ye taki min nai meke pampila gisama ma efu iwani wa pampila ko taki fu gona se fu sanang ne mi kisha boshko pour fi meke kontakan ami damie suku en fashi fu accompagner you e fu na pampila fi you o fu belte ke wa informasi gi you fa toli fi you sa goga teke wa exemple ke ya biwa en fro bebel mitadea na ulanga effectif fu teke wa acte de naissance na patu en so di ameke kontakan ami mi meke la mi mu chadi de mi be mgona pato akutu na madame Malaika mi go mi teke acte de naissance gen ya be man finde en abe de wan shuti sani gen na la merina so le ACFI mi abiden sama dimianga den ja ni contact e fu mshtaki aitanga gim sa teke wa kontakanga wa fu de mati fumi taki luku ide na service na peba so ensemble so un problème abi luku sa na problème fi ngem gi uba face à fin acte de naissance ching fa go se ka impapila sani na datina mo mi eduma mi ai meke pampila gisama bikadi yo taki meke pampila gisama so la ya da ye na abi shi bi mo aniti de mi taki king mi ai meke pampila gisama okay ko daki yo sai na ye pi de sama accompagner de sama ya ma ko daki te taki accompagner de sama PTA accompagner do en fait PTA yo e chade ngodo o teke wa exemple que fasana dia paye shitaki no ya fu sama de mugwasa na go meke pampila gi den picking fu den picking mu fene wa pampila na seconde ya da mi meke mi ka ba photo pe mi gwa photo na CBB hof kantor CBB c'est un taxi na pe meke pampila asana en so mi shitaki wa fro jape alain feshi kengi en mi action taki sana problem fi ataki na momembo kabadi mi kon fu meke pampila ja pikin fu mi ma tem kon de taigi mi dishi de taigi mi dati en mi da igweti de na du fu di le shi dem koya en mi miche oktu na ondrobon pe wandama na sem sanitu anga wayon kuma fasea en mi taki mi go direct na akoi na pe mi taki anga fro Thiago en dimi taki ange en so afro taki tagona maigo den sama tede kon de meke wanga mistake na anga pampila sani na aden kanto en di afro taigi mi chaka badam shi werka lak taki fu mutaki atutu da we fene taki den Haiti den ingi shimang tede kwa solang da de fene de pampila gau bika mi confus taki den deta na shi sama de wakale chopu go fene de pampila ma dimio taki so mi open taki dimio komoto anya studio ya so mi komoto kinki na wansa mago tapu mi abakado diwo komoto mi meke go luku gimi fo bush konde sama imeke pampila na wale ifashi de naigi ayo ista adres wanfu den de naitaki atu peshi pede tang ishi Deus desanya pena wan gan problem ay nya pampila sani en dindi ya so na sani dimishi taki na sande chai problem giwi ay ni da so lang en dati luku ook tu da we kai ga lan chogini bika unaitaki atu chogo me kia pampila fui ko daki que fai taki yu ye meke pampila ye pide sama bika walde gi taki meke pampila taki ye pide sama fai du fene de contact de fai du fene de makti de taki ok yu ye gomiti de sama directement fugo meke de ye pide sama fene papa parce que fugo ye pour sama fugo meke papa ima bon piki makti ma bon
o piquin va de quem ko o piquin notoriété qui va voter aqui na boa nem vai do condução a piche So, foshu gomo fami wanta kidishi akinki bika yesta kinu no agonta puko ogi. Mi na pishi na pe ana politique fashi ou kwa ini den contact na pe. Mi abibi ainya association bika yesta ki aini guyania so ifio po association ne me ke muiti tutu fu ye pisama dan lancho o popashi gi fi sa ye pisama. En mi me ke la muiti taki temi wansama kwa mitaki na CBB ya mugo mi meke la moiti taki asama dija tapu na anda na kanto sefi mi meke moiti fun fenya contact fin en tem fenya contact fin na pe mi abi a contact personnel anga asama fugo teke de informasi fu chai kongia foluku ishi wo teke wa exemple ke fa la merifu apatudea solang tem staki wansama na a inisa nan koya so ma wani wa acte de naissance nyata ki senste ne mi feti mi amafende da mi meke muiti fumgo meke machanga asama ape aini a wo ko jaidu fu expliquer sana problem fu fu mi go takanyi sana problem fa sama fini meke asa shitaki na wan sérieux sani fu ye pia sama na kontaka pe mi abima na politiki fashi we doing. Mas eu vou aqui, mas côté daqui a da politique fâchée, est-ce que il y a une politique sani, il y a une politique sani, ça n'a il y a qui il veut mettre politique qui n'a pas français mais qui n'a légui mais politique n'a pas ça c'est tout là. D'accord aqui, t'es daqui a da politique fâchée, d'accord aqui fa du souvent ça d'accord aqui na juste aí como é que conta com a semana dessa mate que tá aqui amaya so kumeke kotaka wasani o yepi ngasa akwa kisha sama pe fu sana kem fu mo fusta mobo afra di akshimia na wa mu ifra bika u kantaki o tutaki aini aparte di mi jaini tout parte di jaini aini abob mino e fonctionnaire aini ke wan topor fu politique mi fonctionnaire aini taki mi wamba kama aini wambush konde piki aini fu lonsuku ye epi gi amarons folok dus mi na wan politicien fu taking ainya tu ainya pe mi na wan samadi e shafuka fu denta wan en mi ke la muti taki pe umudo fu fenya solution mi ke muti fu godon anda yeah. Ça veut dire que mes tailles sont am de taking considéré mais que politique non après moi il s'agit de la politique mais que moi wani sabi bika faye do fenya makti fu go fade kana fi kanena politique poursuivre na pe gia makti taki waka committee bika taki waka committee de samadia mi egong miti de angami statut a statut fa association OK voilà. Donc l'association fi fu mo fu sa imbu na ko daki na expliquer laissez-moi étant léger de ça mo fu sa mo bu fu il sabi do go poser des questions ga de ça mo wani sabi fu de ça ma buta kiye flexier et akile isani fi et akile isani sana association fi étant léger expliquer ça na butin en paye pas association fi association pas so lankonde ya so en mi abi wanta nga bi bia ini taki temi godo na de sama di godo temi expliquer den side me ke mi pas association wa poita ki de teke chaliati ma de shikinki taki wa bi problem to ende langa wa na gimi en adati meke ibi wan so to bigi man fu konde temie meke mo iti fu godone tengo doni mi aigwanga mi safe mi gwanga ni fa association taki na fu yepi en temgo temie expliquer de mo taki so wansani ala yu de langa wa na gimi fade ga association fi acid faz que vi por esse mamão o logo sanjeng acide e fu acide também só OK kare de sama de wani o logo san fu abala ya so fu association de ko daqui ya président fa association OK la ko daqui étant léger ali kimanga lo kuma fu to media association fa abala ya so na fu yepi sama fu meke pampila Laki nafugi pampila mafuye piu fi fene wa pampila asik de kaina to ki asik sa wanta ki asik sevi asik de wanta ki na de étranger ni la Guyane asik de wanta ki asik ko lo ko sa fi association
Ok, datora ki aussi fi fa association fa bala ASIG datora ki association fou des étrangers quoi qui des étrangers fou ça na fou intégrer c'est fi ay ni dagion connaît fou mon fou ça d'accord ki yuna surtout nationalité c'est bika c'est fou ça surtout nationalité surtout mina pipi sana man ya sana man yemi da sana man mimma sana man adin fene pampila na asia. Oh, kota ki passa na mai da fai do ko venir pampila parce que it's magic de sana mai otaki ça de English man otaki it's magic fai do ko fait non ASIG Naomi ASIG efi lukuna fashi fam ko fenya pampila dambia biala dembo waisai mide yalanga dimja nya konde ya so ana 20 ki alisani mide ya mo ke passa 25 ans a nya konde ini datu antaki e fungo ko kwa doda de musushi taki mi abi dembo waistu mi abi piqué nya konde ba asani isabi wani sabi parce que asan fi intéressant because dans les shows de mes coins ouais mission anga sa foudé kay ça Géraldine na fiyo ki wasa na mako fene pampela yaso amelekta ki au mesama o kakade jifu alikitu kane fu ko meke mo ti fabi de fanche pampela bika au mesama on fait de fanche pampela expliquer fa idu ko fene fanche pampela well mi di mi ko nya konde yam ko ya want today mi ko ya want today nya konde ini en mi bi abia la de boys mi abi piqué nya konde mi meke mo iti mi ago fufu taki lantikishim soto fu de bem check sani fu mi luku de sande ishi des dan mbiabia la fashi fu be fende mi to wanya konde ini de so mbiabia la leti fu be fende ko ki ito be yoko ala de sande ne meke fende yeah ok na você fi da traki fi on fende isana pa ifanche pampela na mujanya konde amodo gi prosim to quoi fu ça non wo take wa exemple taki fu sama yakshim taki dide eye fa association data sama time taki da famu du fu mfende mi fanche pampila bikami asa na mi etang mi abibala na anda wan ko meke fanche pampila na anda mi taigi ne take fi wan ko meke fanche pampila adise da mi dinkita ka erso fanche pampila di musuku wa witi de pim teke wan fisom kwa nya konde na antali ali di teke afisom tia udwa yudio taki weli fu teke fisom di yogo akshi na pioso efi sa fenya fanche pampila na ifende ko son defi abi wan boys fana fi ali gwata panda dus a pampila na ifende ko onso en so yuba pale sa mai akshim taki mi abi tu pikia fanche konde mi abi di pikia fanche konde en mi wani fu komeke pampila na anda no ano dati abi den picking da abi rek fu fenya pampila so direct I meke den picking maja de ya igwashko de na abi na wan boys ni tin su fi ali dosi ama fenya pampila so gua mo gi fasande taki wa witi konkomoto e fa picking na igwashiko taki abi wan certificado scolarité geye ki amma se fi na abi na wan boys na abi empo na fa ya wata en fait ku fum taki a wata pampila nga fa ya pampila na sangeye pi tu mai fi jawando titaputu pe abia empo fin da chape asadegi ufu a fa pampila ufa wata pampila bikamina asompa sami ting ishi dus anana mona motaki mabi awata pampila ufa fa pampila fi jawando ti pe yabi wan adresse ne taputa ki yabi ampona pe automatiquement ade wan boys gi taki mfenya pampila ina abi den sande da fudie taki wa association opo dans kona ki association fiana sana wa yepi kona ki bika fu faisa fene bika atemna faisa fene sana papela kona ki na sana wa yepi fu de sama fene fanche papela to wote kwa exemple na wa ampishi tolidi umiti fu ne tapu dende ya yabi gansa ma nya konde di passa 52 ans ana abisa ana pampila ana fanche pampila aini fanche konde ya ishi danu den sama de kwamitaki fade sa wanka fu fende wansa na pampila ofu fanche pampila en jume ki aundo suku chakaba fi alanti weiti fu sana de abiden PHPD kai den poli den data usu aini den de commune dus efi taki na pishi fu te kwa exemple taki na papa ishto imeke mana base ma wan poli be de na se fu sana dananda imgomeki aundo suku
Surtout data be mi kyanga ina tele otaki one foot flow de sama di be mi kya l'époque anga di uma usu dan asama de asakoto igita ki tutu asama ya mi na poli na pishifu papa ishto wa exam na sana mbushi ofu lawa ofu gansanti kaikon dus dan te igo mi kya ndo suku na poli te ifene de bawa staki asama ya mi tutu na poli na pishanda dan au ya biden gansa madi okoto igigi tu ishi anga un ID card of un passport dan yogya sana dat yogya sana na CBB yogo ishi na apishi pe de aini CBB mana shikoutu ego na apisha pe la justice dan apishi bureau de yogo fugo meki enquête fu dio meki enquête gi en enquête dio meki gi de ana wansani diego fu wamu ofutumu ainya tu fulanti witi na sa wansandi o kosti aini shigishi mulanga fu meki enquête da tede kaba meki enquête tede shi tu taki wansa maya meki na woteke wa ils ont pas stuli na pishi fu stuli na ape sanifiende na poli abi kotoigi da tede kaba luku ainya shigishi mudegi u dan pas yon fingi de sanifigwa hof kantor CBB dana soyo ko fende a ID card angai passport na sana ndoti akora kite fende sana ya sana ama migafi fende ID card ka passport da ya sana ma wishikora ki wishi abi wata pampla fo akonde kwa de ya sana ma a momendi en ap ainya ta pishi frag di eta ki wishi abi wata pampila en mi adin kita ki ofeno wata pampila ko onsotu en te iluku yeshtaki ainde tendi pasa akora ki yuk fende a double nationalité abi non. Okay. Bika mi abi 4 jours mi na double nationalité mi habito 4 jours na anytime de sapoa na bakato a cadre saison abi oui de kite beto de begia e fi na akshe au fene tom na akshe te o ko da ki awanye na intéressé wamta ki na intéressé bika wa dona pishi na pete de kite beto be ça fene ifanche pampila ko da ifanche pampila i carte d'identité ta ki ya franchement c'est la quoi qu'il y a donné appreciate wele fu mutaki ai fatanga gi fu ça no atanga gimi e fu mutaki gona apishi pe yego de taki na franchement pas la sama escule ya wani ko taki no de ainya pishi di yego de u teke wande sion kabataki aini ta muje kwanda ainya se fiu futa musi bi muso da wani kona apishanda anga apishi fu de franchement bi wani asana pampila fa alutu fi lolo eke wamsama eke fa shimayaso gwa sana aini ta mwanda da wokona pishi na pe mafa pishi pe mi detide no ya wanya fa shi paplaide na wa utaki aba pishi dete ma ko pochen piki so mo de la yu eke wan fa shimani de eke fa ish do yu flexi yu na wan fa shi piki asandi o meke ifende a for blay fa sana na take fi yu parona sana man automatiquement ya bi rek fu fende a ID card na anda ma fayon fende na CBB ye go bakatu ya bi fugo ainya biro ini fuden sko tu di jani CBB da te go na pesa de mi ke metake so bika wanta ken kele fala sama fusta te go na pe da na pi o me ki a control da ilon tu luku fasani fi waka foshi da yo go CBB fugo o mete to ka ba shigishi ali constant son de boko. Well, mi wangu ainda detalhe de. Não, não, juste faut explicar as mais que está aqui. Tem to fubaka, ele fubaka foi ali ganha fazer que automatiquement ele fazer que tão franchement ele fez fazer na. On sait bien histoire de bika fi tá aqui a botar pampila ici fi. Il y a des franchement faut tá aqui a botar pampila fou. Fazer só ça fait des pampila bika. Só bien expliquer voir de ça de boa fazer ça fait não piche franche pampila de ça nape. A secure il faut savoir ça aider quand il y a wanya pampila il faut na wanya quand il y a voilà il savait well ainya tutu mi abide information petaki te to guaini aini foyalini isa akshi a nationalité aso ma mi aduete dus dan mi amantaki na fanshima wani gimiete mi aduete Ok, na vego elanga likimanga lukuma fu lutu media da traki no aso disabino no utaki porque so buya na poser des questions tout questions de me poser. Bika no aí lá fu. Bika atem fasani na taki about faisa fene you sana
pampi la alikima anga lukuma vo le tout media bika kan intéressant fou bika metelim se fi to ki va franchement pida malawi al lutu wa mi wan piki so sana ni wini sabi na so legito e gona na to de fo ba kale de mo ita ki fa nga ide sana pe na intéressant fou abi wi sana pampi la taki wa sana pampi ma eton alishi ye guia détail par détail en sana mo facile pampi la de vous faire sana en tant que kota qui mike femme de aso amo facile fai kan fene yu pampila ke fai bala flexis de no ya e fi ma sana man da sai mu duna yak de naissance fi go teke acte de naissance se nengwa kayen go potia apostil ne tapu bakate ifending yanga ima ya bagwa sana so yego meke i pampila na da yu ID card sana postil e apostil sana postil apostil na wan stampu di ekishi na pa a acte de naissance fi tapu apostil fu sama na sabi sa wan taki apostil luku dende di pasa mi kishi bokwe de fasande sama gimi en ID card taki fu mi teke national verklaring ging o taki ko bordo achter ma bakaten dingo luku da mi shtaki mi amanfende de puene na anda ta wana pu de puene na anda en so me sama itaki de pu mi sana ya sabi fu saide abi o me sani di de aini detail di meke de pu de sama ni ma de na i wan taki saide meke de wan fu de foshi sani di mi meke mei awan sama tapu di saide meke de pu ene na anda debe kishanga anyuli bi fugo on tapu sama na i wan taki atuna sandi mbe taki na bigi fu di ubigia programa wote ke wan voorbeeld ta sama igwa sana fugo mekia pampila giden picking dat de action so to address sana address fi dan na pia tampu na pena pia yakshi apiki fientaki on de fujo mpoti adu fansi jo fu du sana kora ki to da ki sa ya adresse imtaki atu na asana mietang wabush konde pikito asana yeta anga sana pampila igwanda takina sana mietang na luku adresse fumia so ni tapu ala sani fumide ishi en wan fu de ta sani bu fu bush konde sama sai meke metaki so bika na de sama miwani fu so fini fu bush konde sama ja fenya fanch pampila yakaba abia sana passport noitimo a stampu komoto asola ya abaki asogo pasado ano posa sana noitimo en fien e ba una motaki mi abisa na pampila mi asana ma wayali to yali di yali fo yali no wasan kom en place taki wote ko wan forbe no wango ba wan jali fi anda asana ma chago lu kwa hi system ne ade da cha wan ga problem ishi en descende pour fu samaning na shanda abi ondo sukudi u akshi no ya so fu ye piden sama o tudi de pu deni o te ke wan voorbeeld ke aten fa corona istaki atu ya lilanga en te igo luku den sama di a corona fanya de libyen anga de pampila sanja be mangwa sana go pu wa de naissance na anda fu poti kwa nya system poti di nya system te ke wan national verklaring dan sa poti no no anyu pak se fu go dwanda dan ataki na fubegi mendi na pishi de gigalant anga galanti taki anga ding bika te iluku no nya corona sandi ko pasa na umesama di nobe mango en de gambi gi badrei fulanti de yakshimoni bika de lashi da fa wakanga wi afoluku di una badrei na muiti we meke da arek di den guduma bi da usefu ma bientu arek di lancha bi da mo bientu en so den pishi to lide we chai den kwa fashion no taki meke de tapo ingu anga de pishi sande taki meke de yepi den sama teta ke garanti na de manje cha de manje go fu pampila sanda shanda na se fu se bi na anda na ijainya sanfu abob da tora ki abide man directeur na peto fu se kai puto well mi ka kobro ka wutu na petaki abide kos de contact na ape ma wani ali eto ali shi ana ape fu politique non ana question fu politique ouais ta kia politique bika fi ya facilité ouais bien facilité fi ya facilité fu yepile sama meke pampela na fi ta kia no mugo fale ka na me ta kia na me sku fu stan fi ya contact ta igre sama taki wa contact we meka moiti we meka moiti taki we suku wan fashi fugo taki anga den sam anga lanti fanda
fude saye piu na pishi de en nasani di waidu na sandiu de bisa ke dunu no Kora ka sandiwe du kaba ya sandiwe du kaba facilité fuko make up plagi bikate ilu kwa ini den DJ koya so ko taki changa ta mwanda dan te igo du anfrak fu i pampila saniye ke wan sana man yo abi au de taki pe igo du anfrak na pe isafene ID card gau baka ishi bikate ilu kwa system de istaki den picking fuina seya so di mugomike de tutata konde anga nyuwe itili komoto taki ungose ka pampila sanginyanda da au même picking di dia usu de libi bloqué jama fene wa etalanti et que facilite je poti o mesanya en place fu yepi de étudiants et staki au même picking libi bloqué anga asande en wabi fu meke moiti fu wa yepi kongide non am la chim sevi quand il fallait qu'il aide Sunday et puis depuis qu'il fallait qu'il aide qui allez ça m'a depuis qu'il joue et puis il joue make moi chiki otaki de par un projet puis qui aine la Guyane quoi qui va make moi chiki ça na moi chiki doit et puis amuiti ju wan make gide na taki futaki anga lanti fu konde na se fu sana taki fu de guide pampila ye fu de guide en fu sa o kishi changa no de na umang fu passa den fanshi piki den sana ma piki yaso afeshi fu de dija sana bika rek di den piki abi ni de sana ma piki abi anda ma alena taki jo mo wo komo gau aini apampila pishi toli so dati sanisa waka mo snel giwi na shanda kora ki ai dei fili cha kono no nataki we make up pampila gile piki we ye pi de piki fana fo me yal we ye pi de piki make up pampila gau Well, fuda ifo kon pishpe takide. Da estaki fanaf efu ko taki apiki nya bi inde di ali. Ning iwani fu mekia pampila gen. Ya birek fu mekia piki pampila gen oktu. Mekia passport gen. En wan fu de ta ça na passeport. Ça na passeport. En ata sandimbe wan taki fu gwai. Den pikin di abi aini den 14 gwa de 15 16 api e fu apiki den CFI go meke en pampila abi douan fu abi a double nationalité e fu apiki de CFI go meke en pampila en CFI asanan bika abi ayali fu go meke 15 à 16 gwa 18 ans de quand il fana fu 15 ans go 18 ans voilà et bien CFI abago meke ça na pampila na quand il a apiki asama apiki abi fanch pampila kaba anabia fanch pampila ya ite anabia fanch pampila ya ite ni ago meke ça na pampila na anda et abi douan fu abi a double nationalité bikad anaolasha a passeport en fa a ika abi a double nationalité ya pikin fiyu ade di meke a pikin fiyu e fu na wa wiki e fa tu wiki yego abagwa sana yego pocha pikin fiyu ning aini a famille beaucoup a pikin de abi douana double nationalité rapu bakora ki if apiki et fu wansama kane ki faibe yaki mucha fi masa na man ye mo fenya papira gao est-ce que mujaini ma famille beaucoup fi mujaini ma famille beaucoup na mona mo mujaini ma famille beaucoup na fi ajaye no na kora ki ya masa na mama ajaye famille beaucoup da amumeke mo iti fu potini ngwenya famille beaucoup fi OK ma teta ki a double nationalité ki faita ki a gile piki fu 15 gomiti 18 ans ya sura na safe ne yo cha ifuna safe ne ko da ki ya ne dia cha français anga dia cha ya so well a problem de na okomoto na picking fa mu fending a problem de okomoto ne pa rombika asande na un problem je wegi bakishi demma anga dem pa fu dem picking de na yabi son fu de na yabi a sem famille ni asola ya wotaki wa exemple abia a famille ne fa bataya a ni sana abi a famille ne fu iPhone ishi dus da moment di gwanda computer na alasani weshi anyungo tapu diwe libya inia so langa inaki papa alasani e kongjal la fishi kelle en luku wafune mo werede wan fasande taki te desama komota so ya te de gwa de biwa sananda na CBB te de taki wan le isani aba pampila te desama naki ainya computer de shala san direct ala de information de wabia la ishi date den sama sana shi den sande da de feneta ki den sana sama wani meke de pampila sani giden warfan anodena sama je woko na kanto adena you di no let up na de letter na family ne fiu
Ishi en asande pe wan garol en au me sama itaki ataki yanga mi wan meke mi sa na pampila ma mi wan chai tu famine adimie cha so la ne wan chai na anda yo fanya na sama na anga sama yodu na koda kia no aso ala sama di koda kia on peut qu'il s'est fait étoiler chez Fanafu 15 ans comme 18 ans abi kan su comme 15 double nationalité quoi abi kan su meken OK bikani CFI te ki a décision go do ensani ma te ki a pa on meke gen datu antaki aibe aksi gen dati au go meke asana pampila dada automatiquement jo staki non yo abi fulashi wan fi fende wan bikasa na accept ya double nationalité te ma à partir faut sonner fait à partir faut 15 18 ans d'accepter yeah OK ali kimanga ali comment vous tout média na gwanga la ngara ki alain opogi de sama di wan bel action question faut jou gona pembe wani taku ensagner non ma waka waite notola ki a émission egodo c'est ma ciao yabi wanta sani outu giden sama fu apunya sana yabi wan sama di bel mitade na métropole taki awani to unanda en Senego suku ag de naissance wan pampila taki anoto na sana ite en de no wani gaming dimme ki ando sukum konshitaki asama de sensten jagwa fa anshanda noiti mo pu ag de naissance asana en eneno janya system asande pe wa rôle de a moment di na igo duwa activité sanya sana yeki wan sana manjabi sana pampila imsabita ki automatiquement yo pu yuning OK na gwanga la ngara ki sonné fait que sama di wani belko en fade ke ma afana fu o metene dika me abo mati fumi abo ameke une double nationalité jabe accepter na sana taki abo double nationalité dato ki fibe wanya abo franchement plan on sana wabe kengi on freiner ma ote fana fo tene accepter sande me akaba fustai sana otende fana fu otende bi accepter double nationalité. Well, asani efina abia information fien bon da yo sheke na wansani l'idée olanga kaba ma ise sabi aini ba parle yu fagon tape a corruption de en so me mancha waka nya corruption da ai sheke na wed de so ma sana na accepter a double nationalité aliki sana na accepter a double nationalité et que fa de ça ma idée de ai accepter et que fam ta yitaki e fa pikina abi wan fanch pampila ya ite a 15 ans gagné 18 ans c'est fi go meke un pampilanda chako ya ay meke un pampila ya fana fu 15 go meti 18 ans voilà en chapikin chamanga da meke apikin teden meke a tapu kan de gwa ni fom fe fi mwanda ne go pocha piki de nya famille beaucoup fudianda a bidwa na double nationalité tapu cha kombigi bika jaini assisting fu sana ene maidu activité sani anye pampila sanya sana konde. OK d'accord qui étoile chiffre bika isabi ça me me poser des questions so bika na wasandi na consent wedu dans la information du yogi so des fait là ça de modekelle yo tia information comme media fu et que wan animateur fu suku fu sabi so des fait que sama du balcon fu ko akshi des questions tout ma mi nono aso mi animé mais potim se fina wasama diwani sabi le que wasama diwani fene wa pampila fe fu santa bika ke fawde aso ke fawbe ita kamala wina wa bo futuna na be o defano do taki wa bo piki pichi pampila fu ko gomo fawe na se fui yaso OK a pichi fa double national cho fu san kabana be gomo fawe anga fade kada ko daki fo wasama idu ka de wasama jabi OK on va dire ditentiali awani fene wan pichi sana pampila vien makane nema Emma na sana ma empa sana ma de sanape emma franchement est-ce que c'est possible oui ale cheke fam tayi kaba abirofu la justice a ini CIBB na fiape awaka fende insani de omekion do sukuluku baka ini 6 mois foshi da indoshe egwa CIBB da ifene empampila na anda ID card but take no ainde mochi do mekele ye pidio meki association fiyo ou ye pi fu sama o me ta association fiya bi no ya so takia ini wan sibi muini so on awanyusani awanjen wa awanyusani awanyu ko fale que en tout cas succès du ni ça d'accord taki ou yepi sama di bika isabi libi sama de lobi boys wa ko lo sevi
Well, the lobby boys des aqui OK ama apelu so o wan sabi sama ye pikawa we changa sama afale kan bi sama ye pi fa du because if one na if one sama de chawa boys com for um bel conta aqui chawa boys conta aqui ama ye pim tu na sam fama na on circle sani bi guys sabi o de aso we get information mo de tu e sabi na for sama abo boys fu chawa conta aqui eye abalade aye piu tu e na so e piu ufenjo fa de kan o me sama tem que se aí ni se bi mo me sama o ye pikawa well fudi u bigi ainya sebi mu aini yudim bigi teken tutu taki mi wani fudu a pichito libi. Okora kini be poya bete ke tutu. Mi abe en fait ya bi fu su kwa canal fo chito. Fu meke contact kanga de sama sana gwe kon na ya bi de contact kama to ya kosti en fuju bigi. Jainya bob. If jainya bob ina ya bi de contact fi ikanja pe masana iwaka gaogo ke fa yede kende to bika asan utakien kaba na wan politiki sani we du na wan sani diwe yepi sama en général de sana wan sani diwe wo ko takianga wan groupe sama we wo ko fu ifanga wan groupe sama da na gaogao ishima wa wan duengi wan groupe sama bika na lawe fi abano utu we shifa sanita en wabifu wo queen anga ting fa sani mu wakana ya istofaji na ina chato dibe chama Dibe taki fanafuju bigidi tekense. Fanafuju bigi aini ku taki aini wan dimu dam sataki mi pi wan tu sama kaba en sebi mo ko taki dimu fo bigi wo dimu fo shimi bigin en fu mutaki aini a statue de mo fu ami wa mo de active bikade ta sama di menga de ta fo sama ding abi wo ko edu ma we belu etaki ma mo fu ami mo long ko kai na president face ça so ay mo lo na ko kai mo do wo en dimi opo association ya so abi ade dimbe mo kishi mo spider na wansama mi be mi epi fu fene wan pampila fien wa de ne son sang wa apostil en asande be bigi chimpa mi de bena mi atibe wani bombika so you na feifi u musu de da mi kishi telefone mi abe ko fustanta ki me pocha telefone fu mi en silence after de so yo mu kien da so you atem di do ishi vida famille pocha telefone abe yere da ayabe kisha technique mi abe kisha technique ta ki mu ki ya telefone so you en yede te yo po bubulu yede nyai en asambe kon wabe kon fu kami mbi abi fu konta ya sama takiluku mi na wansama di emeke mo iti fu ye piu woteke wa exemple se fi wan fu de leishi na mi wan fu de tabi gima sa na ube de nyi wa gini pe asama ibele action takia since then begi da ya imeke mo iti fu fenya sani fu mi gimi bika ye lukumi na status da ina giwa wa antor so fu papila sani nentaki fro mi ateke mo nyayu awan kodo sandi mi akshi mtaki gi wan tieno fu me kia déplacement gi na sande na mo mi akshi mi ateke mo nya yu fro ye mi no de mi nuku ya bel mi appel video mi no mi okipia pen de no de kwalianga mi ishi en changa no de sefi na no pass mi akshi de sama taki unku ya mi ase ka bo parle sani fu mi so poti e awata pampil awata pachete en tama itam takima ye force lima yo kise figi den sama da de sama fika alibi ishi en no pasu ubigi kon ADP shide fu usai suku wan piki boko doti fu mi ki a déplacement fu edu den sani ishi ma anawan facile sani takifu du de sania on a ki akrata se de ya tekemoni association fu na ifene moni fu yepi de sama we ino ka po association da inai teke wan piki boko doti bika bisani di impochon place ya bi moni fa no udu ishi bika ma ko da ki fu meke wan pampela gi wan sama o me moni we teke so desana o fer o me moni we teke fu yepi den fu feno wan pichi pampela o me moni we teke fu feno wan pampela well mim tagi ya tu changa no ya so uanse ka bo parle sani pochon place bika changa ti de se fi u du bo parle sani fu takite wote ki amonya yu chade yodo fu asani wakala antifashi bo we ismu de ti de u meke de marche na petit de so fu sense de yep sama no fu meke de sande de ko da ki en gros mika question na o me moni we teke a live de sama wan sabi fo shide ko na meke de marche ko fa ama capable fu kon e fa na bia moni fu kon fu sabi we no changa no e fu ansama
no ya so minoma taki ba parle sani ainya media ite wasama yeteke environ même money weteke bika ano foshi umuluku fa condition fasande fu msabita ki wa fe ife do mioteke ayu e fa dero wa defika wa money précis ki na so money de sama ju ye bika ba fu de sama mujanga ide itake dogo miti association asig aso money umba be fu fenyo pampila fu fenyo sana pampila bika de shina sana wa fu show taki fu fenyo fanch pampila fu mi pe fu fenyo ampishi pampila o même money asana se o même money wa sama ma be fu kwawi fa mu fenyo ampishi pampila bika ai ide ni kitake aso ye luku ye pa ife SRD to da yo luku fa SRD adise ome ero icon ma nagamoni ma dina Europa da kane wa exemple yotaki kande de euro wa exemple yotaki ma temio teken mingo teken giyu ma a déplacement dia da kane mi opportunité kane un potin 7 euros on a koda ki aiga tu o koda tu wasane koda ki aiga tu o konke ye piment ma moni jaini bueno bika ya poeme ki a déplacement so da wansan na ide taki fu de ka a déplacement di emeke mal ok na eto na me poser la question maka fu de sama musabi de sama di wan ko meke de pampila o me moni de mo bia deng chicken fu bigi meke de démarche fu fada fo tende bigi pay wi fu yepi de meke a pampila bika fo be da kan de ka kratas jube go mi ashita ki yepi fu venen pampila bika fu mutai ya tu no de Fudim bigi ye pisama to da awansan nimbe du gratuit awansan nimbe du boy mi ye pisama ye ba ye mi okay mi sa ye pi gimi ID card tengo mi ye pi tenkom chayen kom langagi boy ga tangi fi mi sa bisa makabadita ki boy luku wan soft dingi wan sofia yishima na wansan nimbe pochon placer tema ala de matifu mi di pasa mi feshi de time takiman asandi edu ya mandi ya umeken fie gwaini saka ibnu kwala de ta mandi edu de woko ya changa baka fie ngako na la ide wiyo weti burona ki kama mi ifa ita kiaso mina wadi wan sabi gide sama de sama du mi de isam ta ita ki me potensi fa de sama di wani sabi do da ki bika de sama na ibal ko bika ki fo sama ta ki Fabiola ya bi facture fu pai voilà ya bi finalement bi o fi ya bi wakanto yo pai watu facture fu e gera sangile sama ni meke ta wat de sama meke de sama sabi directement taki to wogo na ki ado de bam aso mo ni ma be fa bale ya accompagner bika inde de ije kon dan u de be sekta ki wani abi wan bi refui fu se kala sani en mi adin kita ki wan sama u teke wa ke fa a studio fide ata ki bala lu ku adina tap se yude atap se se fino no ya so studio appartement descendre go finir ya po no de ya po gwa boto da igweta ki ego go shibia bala langa mono ala de langa to appartement studio na you ishi de so asani abifu wakawata fashi ma imdo an lecho pu fashi ateke no ya ta igwe mo nyete mana wane mgi exemple taki woteke wa exemple ke fana ko exemple digi na toro la poche 7 euros ko taki 7 euros on sabe exemple on sabe wane ke fag de naissance dia e ke fag de naissance dia e ke fag de naissance dia yo teke igo ipai 5 SRD to da yo lukuta ki ya Europa da ok a 5 SRD na ok da nos pam yo teke 2 euros fumi teke asande ya sama manga transport da ko taki yo taki ok nos pam 5 euros, au fou 7 euros. Allô? Allô? Oui, mais bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Faigo. Faigo na réflexion na Naomi. On va passer à Naomi. En fait, c'est une bonne question. En fait, depuis qu'il dit que à France, il y a des parents qui sont étrangers, on dit moi, bon, pour peut-être que c'est un bandage il doit acheter passeport, mais il a un passeport, il a un passeport, il a une nationalité. C'est-à-dire acheter un passeport. Mais on nous fait des mots avantageux. Est-ce que Moussa a une ambassade pour Solate? Or, il directement là, c'est bébé, il m'a sakai. Gantangi fi Madame Naomi, nous bien question fiyo. Yue ke sa na mandi de aso, a inde de ije ko yaso da a consulat fuwe kong. Da dia u konda samuse kana se ya fuwe ke sa na man fugo meki a passeport da o passa fi a consulat. OK? De sa inde meke a bifu passa yaso, bika efi de ane ya bi fanshi pampila.
o te kwa exemple taki de samadi ego kengi pampila kande tu ali à la perfection ma kande comparaza aini tu wiki ofu di wiki ofu amuso I passport kaba da ya po igwa sana nda mo bika la isanya ya swade da ifi igwa sana nda imufene wan pishi pampila na anda fukona las perfection fu so itaki luku na pampila ya so dim sakam passport ne mi abi fu fene mi carte séjour ya so ma kibi pishi fien den lanti son fu de lanti na iso wicho gwa den biro da te igo da de puwa pampila ya na bika saide ino saka passport fi na consulata ya so ma automatiquement te saka yu passport na consulata ya da a consulat nyo gia pampila taki a ini fanshi konde ya idu a an frak fu a passport da te igwa las perfection da de langa I pampila ya nagi anga a pish pampila di pa itaki isaka I passport ici. En fait, isaka so la kamo avantageux moi que yaba go giyu di eta fanshi se yakaba ya bi wa adresse ala sania so yon sondi a consulat do da ya so ya bi fudu den sani fiide so atu takiwa bushko de sama wasa na man dananda isha de one problem ma ifuna wasandi yogo urgence gi taki kanya fika ni Haiti mu amobete isaka a passeport fi na a consulata ya so ishi okay na bika na luku fu sama no sabia sande taki fu den dilashi de 4 séjours adiana de taki dingo saka mpampila nemia po ifende mo denengi awani gimien bika digo saka fa sanang abawe izi dengi taki ipai meki a passeport fia sanang à la préfecture de nay accepter mo bika wan consulat de aini fanch konde peyudi abi fanch pampila yakaba mugo saka inda ye abagwe datu wantaki inaita sola na sande meke fu sama lashi den fanch pampila en automatiquement adati meke nyochaingo modipi adati meke fu sama chago luku da ashtako amuyaji apaimi la kafa paimi bika saide de gomeke ondo suku ai pampila santaki ya ita sola na amoni e konyang adeda idologi en tout en tout cas merci pour la réponse. Ok, une bonne soirée. Merci beaucoup. Aí a peixe falei que eu bem meio que uma calcul show ligado aqui. O meu Não, e sabe isso aí o pote sans clair que desse mano. Asani mo de kele. Wana bika fu sama ikota aqui aí como com papel aí na chako. Akanya sama como to fawe na eta kia mo pai. Asama musabi ja como to nyo sanga o memonya mo ko ya sabi não. Na asama musabi tá aqui, OK, association ASIG, da tora aqui de yepi de acompanhar aí mais boa pique so budget, uma boa pique so money. Que eu que calcul fu dessa tá aqui so mesmo eu ali que sei bem fu tá aqui a acrescence. Oui. C'est na acaba o luta samo. One sabe o main que tá receber o fute que a naissance bakato o Thiago. Bueno, if ngote que apostil na adati meke ni accident sama dise o fute que a apostil. 10 euros. Por aqui 10 euros de naissance ngara apostil. Na igual. Thiago, por aqui tem que a tiro de acabar nossa na anexo se camo. Non, na funchain kongia. OK. Oh, bem. E fu na chero wa koluse fu na chero na ifene pampira moso iwani ba na pampira ifene te bikadi yoko ya no yogo su kudeta sandingo su pampira bana actually just Stephen o da chape mi ajainya pishi demo voilà you chero samega sama abi chero a chero ye poa pampira ye fam meke mo di fam chai ko da ko da ki wa accompagner gomo no bida yogona aida nuna ifuna premier de moni yogo te las perfection na yogo suku ala den sani fi yu di musuku ja premier de moni so itaki ma bidishi ma bia baweisia ma bia baweisia da yogo sa ka apishle na yu bueno te so mo da to da ki una apostil anga ak de société ke la kaba bueno so mesa matede kwa mi taki ada de wani mchai de ngami ta taki nkuya mi abiso wan mati gona ina ofugwa lebido da amita taki uganda. Oh, mas na kwa kolose fi bala funa fu achero fi wani papela de yama feno achero fu fa de ke okay wa utaki ya mambika aitanga gison sama mafuna achero ne yama feno achero fu fa de ke bala si fona san fi yepi de sama tout bika achero quand même kwa kolose achero franchement a dit wa kolis essence plus frais administratifs 30 euros datora ki Dame ma TV, vous savez one tag dans ma TV, c'est one tag dans ma TV. Expliquez au mot fou au Moussabi. Ah, voilà.
Ça lui faut China 300 c'est bien réflexionner fait des taquis. Non, lui en fait t'as déjà qui est sous fustan en fait, même c'est via sabi. À maman et puis taquis était que moni, il m'explique aux ana moni était que m'a expliqué au Chero, franchement au colis. Chero fait pas pila dans 10 ans nimbala. Il fait un pitch pas pila fait un bon boy ça qui fait des fraises. Stephen na mo so ivani. Anyway kwa ngala qui m'envoie le tout média. Là qui ensemble avec Chida qui Faïsa du fi fene il famille beaucoup na assez fou sana connaît. Ouais la famille beaucoup monsieur que changa nono ya de mo gau sana fu fene jape. Igo inenja nya system taki japu nya sana. Yabi ID card ou fi passport. Na gau il fene pas une famille beaucoup kaba. De ça na wansan di tanga gi film fende na le gau le tina pe dire ki fende wa famille beaucoup quand que sur place de ouais sur place il fait famille beaucoup si OK bika famille beaucoup na wansan di de le ligi boiti efudi offending anoi mu go poti den pikinya ini taki wan poti den pikinya ini da kande wa wiki of today day malati famille beaucoup na gi fa wasama sa ko da ki wasama wa franchement ça bon famille beaucoup national well apishi de me wani gona apishi de bika pemi ete ki ataki futaki baka a gimiete da mi kampo chego anya time mission di ogwa ini ma samia sabi fie mi wani taki fam de taki abala de asanja itaki jale ya ile no ya fumutaki a higo tape ya likisami samia takia OK. Oh dans ma TV tayo daqui e fa association fi Molibi, e fa chero ete que na a chero de na usai fu. E fu an kengi okon aini den ting taki sanyo kengi fu administration pichanga monisani mi okombaka fu taki naso e fu pemi ofene mbiro mi oshiki vient pour taki naso sanyo waka. A pichide même de capide tout ma fu na chero ete que fu me compa pela na fayo de fois association fio do Malibi association fio na surtout butali non lucratif enfin bika apish pete que moni na lucratif kama umdenki kada to ek ma funa chero na fayo do Malibi est-ce que na fasande Libi e fu kade habita wo ko na shikise fu sans ou habita piki wo ko habita wo ko do en fait dans la kena vraiment il y a une vie associative quand il y a yé puis makana ne yé puis makana dans la kena fa association de Libi quoi non we do ta ça était bon. Non, mais vous savez. Non, des fois, nous savons ça, on a Stéphane ici, ça veut dire que Stéphane a ce son. Ok, là, quoi, on a qui likimanga lukuma fu lu tumeja ala de sama jabu wa frag ala de sama jabu wa question fu ko aksi we ko aksi fausa fede wi pampila ma no ay gota ki mia franchement mia ko da ki mia franchement mia franchement mi uma franchement ma wan go meke sana pampila gi wan piki fu fausa do ya franchement yuma franchement ma wanya bi sana pampila bi ka wo sana fu wande fu we demo wango teke fisan de sana pe wanya du legi sana pampila fa we do imma na surtout konde sama fi imma franchement imma franchement ipa franchement est-ce que on m'a fait un pichi sana pampila well ali cheke fam taigi tide oui anga asama Diego fa pichide mofro kindoi uno kwa ini contact ma wabia information fien kaba Diego fa pichide dan aini sebi futamu da ochaya pichide konkin ki ale cheke fam taigi kaba taki oui na suku e suku canal fu sabi fa bikam betaki asanya wale ishi kaba na teifi na sanan taki defenshima ye pi weke den sana man en daarom meke fo shimi kwa nya programa mi teke den information so fa wi ekeden fanshima ya so bushkonde pikin kai ko dogla fai kango yudi abi badrei fai kango opo an badrei fnanda en den pishi information na pe o chaide komo ki aini sebi futamu giwina se yataki te yu eke fai flex de wani go opo wansani wa Twitter radio wilu to sanan da ya bi fu connect anga wanta ki wanta journalist na sanan na da fi abi ala de document fien fu ja o point sani da automatiquement da radio wilu to dia sanan ishi
Dus ala de informatie de u fene den piki soti de ma wan chai de kona a media taki na swete ma we boko taki ai ni tamu seibi futamu da u chai den pishi de kon bika u wan taki amakandi libi fui anga den sama fui na fansh konde amude te we taki wat betreft bedrijf sani fu investeer ai ni u de tu konde. Ata sanimbe wantaki outu den buskonde sama fumi mi wancha atoli akongi ukin taki tewe guade kanto aning dia bia fami ne fi na wanga balangare exani mi asabi fa wasama kai ekengi en fami ning sonde fu asabita sama iwani mi am koli sama même mi boso ko se fi mi drug mi n'importe ne gaga pinashi mi brei changa pinashi fum de mi chaya afanshi konde mi chai pinashi sana dana peda na pe mwego kengi sanya ini wote ke wa izom da famia chai pinashi da kanete mi ogwa sana da fudi mwani chai wanta familia mi potitaki na pansa yo fanya to okay kora ke wafude sanje genge fanya de sama na wansandi janye fanya de sama bumbu fashi tu endu futu na adresse ki de sama adesa kora ke de sanje mo fanya adesande mo fanya de sama adresse en famille ai pe wanga rola de sama pampila tapu ishi wanda te de go luku asani simple yara en chalie kishi so you te take de information te ya la de sanina de man ji edu den pishi wo kode te teke de information chaka bada yeta ki na fas wan kodo sa letter ya ide me kia sama mu akti kande fo yali tu yali fo shaw ko fene pampila baka fudi kengi an wan letter ay nini so me sama e fu teke wa exom ya sabia fa sama bia famine ya fu na jako sana famine dan fu kande die den kitaki jaini public da yo wani fu kengia a famille bika sama no muma sabita ki a sua famille fie da ye lontu mi estengwa de kanto ai shuti gimi moner pinas ya mam ye breiti fa famille fu mi dus da fu famille de da la hi famille e fanya la den piki fi libite do ai se fi bika moment die ki a pa ona pe e sengia famille fi di manga idagi di komo to angia enya lo dana de piki ye cha problem de gogi because and do cha de piki fi totally okay we dona akaba pishi fo a emission ya so ma fashu gwe mo fa sama yakshida ki afu yakshida ki e fien emman na sana man e en na fanchiman face à du fu afene en pampila e fien man na sana man ma en na fanchiman face à du afene en pampila well amo bunsan di me denki die denke fu di sabi di me denki bikam ya go ainya pishide te da mekem taita ki den pishide aini a tamu ne wogwa den pishide dan am to wange manda o cha famille ne fiema fasa asana da automatiquement le cheke te to wanga enfant chuma ya o fu enfant chiman de abidu a gauga fu feni fanch pampila ya to na se fia wi cha ken ya akonde anga akonde kora kina amobu solution na fito kora kitaito wakti intéressant taito na se kusana kone ya kora kimya kia franchement ngoto wanga fanchi wasana umanana automatiquement me fene fu mu wakti o metem baka o metem sa fene sana pampila well if muta kichanga tununu ya den sani na den wed na ikengi kora kia fefi ali baka fefi ali fo ali go bit fefi ali sa fene den wed na ikengi na se fi sani fu changa no de information di miabi de wed na ikengi na sevi ali cheke ide fefi ali ani wan konde no tigo pour wan pampila fu de shi sanifiu afa si se yaso te yogo luku sanifi obu ya nya system bika ala yali oteke wan ils ont parlé cheke fa ambassadeur ala yali wanyu we chekon fu teke wan visa ala yali na la merina pe fu go meke passport wanyu we cheko ya biden de sandi muchai abiso yali ya chai sani pise fi abiso yali te yego ye kopi pampila te na sandim luku kaba ye kopi pampila chaipi okay okay ali kema fu na habita question fu gomo fa fu sama wan bel ko action fra
na ade alain opogu ya no muna no lushigi shi fe fitenti di tentina ti di chanegi fote janegi mafuna bitu na we taigi akshi abala ya sofua achagwe mo fa gi ma fo achagwe mo fa ta wi na utawa taki ala wansa madu wa meke wan lekala ma fe se sabi wani cha wansa kwa veshi wilu tu media de aso fu chai ko gi ke fa yeshina de tefe aso fa la sanye pasa ba ka aso u de aso fu ye pi u meke yele kala ma se sa fa ye kwa wi na we ye pi jota ki ye pi u ke fa a ye pi mu de ma de facture mo pai ya ti mo sabe da ki sa we du o mensani we ye pi meke le kala ma we ye pi meke flyer we ye pi meke ala sa yuwa ni communication awe taki twalufu tamu chotaki natalo fu tamu twalufu famu ya soda taki weekend yaso njuka sama nyanya da toraki go tekena live ani gan santino atape shimo twalufu famu go tekena live njuka sama nyala de nyanya diwani yogo fenena asefu da gan santi konde alikima angalu koma fu wilo to major setenga go bigise kai se fi go mitide bala tena asefu da gan santi kone twalufu no tada tamo étoile J twalufu and so they fegete okay te kwa la sisama bonsoir Faigo allô et Faigo allô Faigo wete kay live Hey Musala en fait film mishtaki mi yeo usesha bagalaki lo kuino no ne en fait im sala ka volum na ita kenga wonja kai Ok. Et où est-ce que Allô? Allô? Et où est-ce que Allô? Aliki? Ok, dato la kite bel ko imusala kipe loko a oui na live en fait bikafi loko ina TV data ki ko yewi en retard data ki abo en latence ko yewi lati alikiman fo wi to major and ke fa we tay gura go mo fa we ga de promo ci data ki ala say fa sana na so promo ci ja bate tay taki ala de abiyanyan fi go nyanga nettoyage esthétique data ki c'est ça détail médiateur détail de wala de na wagile washi mi wancha wanta sani kon na feshi we ke bushkonde sama mi wan fu piki utaki a sandi de kai gon pandi gon sani aini de tenje koya da mi din kitaki wan poti wan sanyon place fu amakandi woko fu de pandi gon man anga sanan anga fansise mu abi wa makandi woko en den sama de wa biding aini contact kaba en we bi bitaki ainde DJ kondio pasa oktu na radio wilutu fukan expliquer den sama en te wetaki den sama je gwa fechi fasande na den sama di dena peshi e funa wansani yogo panda fu land sani na den sama de sagi machine monisani fu do a business financial de DJ Kong yo passa mi denki SDM be meke anga de miti SD asana se dus dan u gwanya mi so apia ni de tenje ko ya to live Faigo Allô, bonsoir. Bonsoir Faigo ça Mi demo you know. Faigo ça rude Duanta ya amanda kitaki jayu odo demo seka pishu de edita de fanchima amu opo de place akishin fusaide bikafai shide sana mai kuna se fusabonye na sola na fetu de fanchima ile biengide la de se tu vai de sana de fanchima wangu sana de se de mulher biengide de mulher biengide tu yesa taki amu taki taki c'est ça alike banga lukuma volu to me jela takshi o fene buko pour meke moiti gaw ide ya za fi fene buko bubika ala sanyo kodi eto waleji ala sani okoni da zaki meke moiti medi fi kon fene apapela fi and why holen to bishira mo alike manga lukuma volu to me jake fa be tayo da taki no ya so utagi taki fi wanko meke pampila abara tagi kaba fika abara fu ameke conclusion fu ataki no na so sabe fu tagi dessa mambala ala si sandi wantaki ala samadi be alikimi
ou meke la moiti taki den pikin fui ou go meke de pampila guide na sanang meke de kofende de pampila bikate ilu kununu aini da solanda ishtaki den pikin fui de gwaini sani diwi no sende de ensandi wani bikasa ide somen fuden na fujana abia pampila fie a konko dia bengo pasa apo igo pasa in ashko dia bengo ya kayen anomango pasa in bika anomang fenia pampila fie fagomo fawe ama fene na wan steun fajo ye piu gomo fawe sonde wan pampila en den pichitolide na sanju takise kakaba e fi gwasa nan anga piki fiu ak de naissance anga de pampila fiu ni igo fugo mekia pampila ni ishtaki wansani jakatai eke iwani kai Isabelle mina numéro fumita pour 29 30 80 atawang na 71 10 393 da yebelmi da petemi poi da mi oye pi yumi na imeke pampila gisama mamie accompagner you figo fendi a pampila fi diabi fano udu fugo meke you pampila. Allô. Bon, antaki for you. Now, would they like you? You the live? Okay, bro. Ask you one thing. Ai taki mota ale se kaina se fuya te o se da yeta chago wali ale na piki kaina se fuya ma wali ki chago Oh, en fait one me comme sanitaire taki mota na piki so aye sana president tagi ke fletina awa chama taki ifu na chita sanfuta na ifu na fraude pare mo pa ma pa fraude tanya sana sama mo pai a fraude tanya sana na sande mai akama konsa don seksat a konsa ki akama taki opa o me de sama mo pai no na forza ni wa amata ki a associação AB e ye pisa mama de sama mo pai uma piki chokolo nyama explique o nyama taki a chero. Okay, damu. Ona kora ki abe yali ki jube felicite. No, aliki ma afasifa flexite ya mo flexite. No bika ama yuno ama be yuno shift no be wan sabi sana shift no yama tayi uta ki chero jo uta ki sanfa ma di. Apide kane ya yali ke. No mabu. Okay, ma. Dai be ke flexite ya mata ki kide ma po afisa ngiwa sana tu. Sada ki? Ala kide ma po afisa ngiwa sana. Sanji Oseka consulate con Johnson. Awantanga ga moutare ko micho dise. No becoming taigi watu I need entendi passa dan ubiabi contact direct anga consulat tu fusola yaso da ishakia umensama di asanya so na wansani Oseka faeta ki de mi de sabi en na fusama di sabi famita ki yaso taki de meke contact anga mi. Yo teke wa example ye gwanga iwagi da yabi di picking da te yo gona lintapu da yo paigi awagi ati ka ba paigi awagi da yo jombo komonto da yo paigi picking i jombo komonto igona picking igona ta picking da yo jombo kwai asani awansani di compliqué tumishi en ala desanya na sanju taki kaba fu eke manje meke muiti fu taki anga kosh la die ko ya so bika na samadi wange taki u kengi pa ki sei fuja ukong fasani mugo en na wamandi abiati fu kengi den sande ni koya de a system de na wan system di tampu tanga ne baka taki wa wanya system de mo en na wa asande a compliqué to mishi en a economy fu sanan we la sheng e ke famille aso mi o me kala mo iti taki mi konde mudai bikate luku te ke wa exemple te weekend te igwa sanan tis do atorari ka isjash ki pache nyang ifa coffee box te defanshi mai pasa ishutigi yu mai fude no mangwenya konde fu chamo ni kongin konde fa dai da bloqué tok dus mi abi fu poti wansani en place taki de toure se kwa ni konde ni dus nanaki e de mbala we feti tanga en gado ye pi una apishide atu okay ye pi bika defanshi mai ko frère ni konde ba da chapo ko frère ni ma konde Auseka mbala. Nanaki ede mbala auseka. Okay, abu. Mjanga wagi ania. Utaki. Oh, gatangi fiya ma. Okay, ali kimanga lukuma vuwa wele tumeja kifau beita yuna
Wetagi taki teka phone no tape shimon ke dasola kone teka phone na ikobaka ya so make seka telefone giu ala so tu telefone di wan seka teka phone no tape shimon e ke dasola kone alikima fu to media de seka telefone de seli produit cosmétique tota ki de seli sumesh di sanyala so tu san giu ma pike ala so tu san gimana de seli tablet de seli ala de telefone diana modo no ala so tu ayo funa iPhone 13 wani teka phone ta itaki de seli ala de sandegi no tape shimon na lecha saboli na pe sabi fo abala de kai jilbi ala sanya seli de téléphone ngi wani seli ha wani seli jeu de seli ala de sandi wani de piki accessoire di wani teka phone eta itaki ala sandi possible na pembara mi abiete wan bosko pugiwi en na wasani diu de be isak ni tapu te ilu kuda wi eke de bush konde piking dogla poite bush konde ninge bush konde dan ugo baijali fuwa sana en de bush konde sama baijali fuwa sana en staki den kuli da yengu dus da te ilu kuchakaba da staki na ume bush konde sama dilashi de moni ya mafenja moni mo bikasaide adoro adar di mugwa sana ofu af katidi mugwa sana na kuli of tawa fude na ninge matide gadu koye pi wabide mbush konde pikidide ke afkati wabide doro ada dide ke bush konde piki en tade wanga wanfude bejaini so landa ilontu takifiti en yoshtaki ainde deidie ko we meke moiti fu koma kandianga de datu ambiro de na albinana ape yudi ja so la ya so anu tu de be kwinshi imeke moiti te ko lashi hopu Baby ola sha 15 dunsu fa 20 dunsu ero dende ije kon we meke mo tanga takwambi rode na pe fusa wo kwa descende tanga tape funa soto akuli musoto fa paya butu meke ufenje umoni dos ainya wo ko diwedu u konfu konye pi a bush konde foluku anga libisama en utampu abubaka begi so dati alasani diwe denki fudu fubun asakomoto ukele de changa ya soda mina biwan sani futaki mu flexi okay alikimanga lokuma fulu tumeja ke fa pata yuna ustaki yepide apapa kona yepide kwa yepi usefi ye kabata ki de yepide cha kuna taki fi wani wamo informasi ya bala giwe nombu fu muteki kotakange makandi so ne fegete usa kshimya nobu tuna mesene giwa privé fu ugoteke a informasi mobu alikima anga lokuma fulu tumeja ke fa beta yu kabana beta yu taki saluta bye bye ise sabi kaba upasa wambu neti gomo fawe aini anefu amo Heywan ide lobby giwi bye bye nishibede bala Stephen Pinas abala jo yepiu jo meke mochi yepiu anga yu pampela san fifi no wapishi sana pampela vi bye bye ciao soy thanks yes. Ah ouais. Sabe fude gasa ama fumi noiti me ufika fukote ke futa sama Turn my life upside down and found that I lost my mind. You turn my life upside down. You're just to leave me behind. I don't hold grudges. Oni fude gasa ama fumi noiti me ufika fukote ke futa sama Sabe fude gasa ama fumi noiti me ufika fukote ke futa sama Mida che baby den obia Libyanga lobyanga koni Taigi den piki wampe wikomoto Meke de sabi de story Tangi fubung na koja Libyanga sama diwani You know mugo sukusani Fuko poti kunu ainya fami Turn my life upside down.
Tengi fude gansa mafumi Noiti meofika fukote ke futa sama Nesabe fude gansa mafumi Noiti meofika fukote ke futa sama Tengi fulibiano keliki Walu fulwanga wimietaki Taigi dempiki wampe wikomoto Meke de sabi de stowe Tangi fubung na koja Libianga sama diwani You know mugo sukusani Fuko poti kunu ainya fami Turn my life upside down.